Karon tukashutana hibiki. Ako Mukamuso. Hanyuma se Mukamuso. Karame karo. Karongo tandika zambi. Ako Mukamuso. Uzamenya kubaha umuntu njyari. Akuzirwa ngo kubahe nguheke, kubahe mu buhe buryo. Hanyuma se ukumpa magara Karori ntaguza amazina yanjye. Se abavyeyi bakwise. Bakwita ako Mukamuso. Nakubwiye jyaye ko nageze muri kano kazi k'igipolisi. Taba nkiri Karori mba nabaye afande Karori. Yego ye, ariko jumba rukorehe bikangisha. Tayari amanota 5 yamaze kuvava meza meza. Ngahoda. Mukema amanota 5 se yiki urankura amanota 5 ikizami kitaratangira. 5 meza meza. Tasoni. Utaramenya kuba muntu ugiye gukoresha ikizami. Nguye kumwubaha yose ndayamara mu. Nyine ukuye amanota ntakizami natangira. Kidatangira ntagoyicaye mu modoka. None nditwara. Yo wicaye mu modoka ntabikizami kiba catangiye. Catangiye uri hanze ndatwara uri hanze. Urumva naje mu modoka ukantwara ukaja kunta ku giti. Konta kwiriye ko ntazi kuzi gutwara neza ra. None ndakwara ikizamini uri hanze ndi mu modoka. Ako Mukamuso. Wimpamagara narahamagawe. Kini gitangaza. Aho ukomeje kumbanya uzi ko nshaka no gufata ngataje kugufunga noneho. Ariko ye ukamfunga se uramfunga nkigiki. Kigiki? Ako Mukamuso. Uzi ko nshaka no gufata ngatakugereka ibya kano kanya. Ngatangushana mu muntu za munyuru koko nkagata ngufunga noneho. Ngatamazina ku kwezi. Niyo wamfunga no fungurwa. Wofungurwa nande? Ufunga se ufungura karo. Ako Mukamuso. Uzi ko nje ira station yacu anje usigaye uyikuriye. Uyikuriyemo bikisa ariko waribonye wariteretse. Haba guhereye akazi yemwe ugiye kushinzwe. Akajoro kakubwire Mukamuso. Bacu kwanja kubira ngo mfite amapeta akomeye ukajumbona mu rugo kagira ngo ni ibintu bisanzwe. Uzi ko nje gushaka mfata umuntu nkamufunga Mukamuso ntacu yakoze. Kamushira mu munyura akabamo akazasoka anje murekuye. Ageze ibintu byo gukunda. Nase ntamategeko hari bo wagukurikirana ku buryo wofunga umuntu ntacu yakoze. Ako Mukamuso. Kumura kumeje kugira amagambo karogiye kwikoresha. Nase nibugiye kunkoresha woje ukankoresha simfite ibindi byo gukora. Ndabona ugifite akantu kagasuzuguro rero kaze mande ngukore mande manota kabiri kugira ngo banze witekerezeho neza noneho nutantaye ndi peri mufite wongeye kuyirata bitewe no kubura amanota nibura bitekerezaho neza. Tasoni. Aho karozi ko wagira ngo wibana mu andi manota binagukuyemo. Tasoni. Kora ibyo ushaka. Sindi kugusenga uri umugore wanje ntagwaza kunkiniraho mu kazi Mukamuso. Anga ujunyubaha abantu bose hano baranyubaha. Ariko nayo mu rugo utahe sinzi ukuntu turabigenza. Ako Mukamuso uyango uko bigenza. Kono gufata kagushira mu munyurunga tantana undi mugore wakabiri anga. Se wo mukura wo kwebera we yabameze. Ako Mukamuso. Nje waruje nabo ko byaje barabana. Kera kiri umuntu w'imbobo uzungumubana umuntu utanyemera. Ninde se wo kwebera. Pita amafaranga mfite amapeti mu gipolisi meze neza umuntu utanyemera. Ibyo ntago aribyo byubakurwa karo. Ariko rakina Mukamuso. Kubudashobotse byonyine ninde woza kubana nawe uretse nje nanje karo ko bambyaje abana ra. Akoze Mukamuso. Ngomba kiri kumwe nawe. Woje gusakuza cawa waje gukorera perimi. Woje ukankoresha sibwa nje nawe ninde uri mu bintu bitatu. Hanyuma amagambo ufite atuma ngukoresha. Waje kunkoresha sangira amagambo. Woje ugakora ibyo ugomba gukora. Ako Mukamuso. Ubu niyo nawe ukoresha ko urabona ipeme urayitsindira koko. Ndayitsindira. Nyuma yuko uriyizeye. Ubushize kutahitanye ndagende bite se da. Nodutiku uri umugabo w'umunyamatiku mubi uteye iseseme. Sawa nono iyo seseme uraje uyibona. Tasoni. Tambuka unkoresha ibyo nkoresha rero. Mukamuso. Wate. Ngakizame catangiye mabuja. Kase kuri kunyega je ndi babuja wawe. Kumura ugize umuyobozi angase udashaka kuyobora ugize umuyobozi. Ko naragenze. Tawo udashaka kuyobora ntushaka kunyemera gose ntushaka kwemera ko kuyoboye hanga. Nabyangiye hehe wanyoboye nanga kuyoboka. Ako Mukamuso ubundi kakubazi. Waje kwera perime cyangwa waje kwiri gutongana nanje. Nose ndi gutongana waje kunkoresha nanga gukora. Akuzi ndikindi. Sikogira ngo sinzi cyanzanye no. Aguzi cakuzanye nubundi. Nabujwe n'iki. Ayo ngana andi manota atangiye kukuvamo Mukamuso. Tasoni. Umuntu muzima tatazi kintu tutamucica. Oya byarangiye anetane amaze kukuvamo. Tago nzi cyanzanye. Tago kizi nyine. Yaba ukizi wawe kubuzi ko ugomba kuba umuntu uje gukoresha utita kwa aya Mukamuso kakubwira kandi umugabo wawe mu rugo aha ni mukazi aha ndi mukazi k'igihugu ndabizi kuri mu kazi k'igihugu niyo mpamvu nanje naje kandi nakubashe ntabwo nuko mwisuzuguza kandi tago umuntu none iminota yose tumaze hano turi guterana amagambo ubundi twaturangije nkaca ndeba abantu batonze umurongo bari bose ngomba gukoresha peri none amagambo nje nigeze mvuga iki aguri kuntesha umwanya Mukamuso nandi manota atangiye kukuvamo nawe sinzi icyo yakubonye nandi manota atangiye kukuvamo yo kuntesha umwanya ubu ngubu abantu babiri bamaze gukora. Nese gutesheje umwanya wamwe ngo nikore nanga gukora. Ngaha tugende rero. Tasoni. Kuri ubwoko bw'ibye. Ndikubwiye ngo wambara umukandara kutangiye kukurura. Nese natwari imodoka. Nakubwiye ngo urakora ikintu cyo kubwiye Mukamuso. Sinjye gukoresha none kwikoresha. Yambwire ibyo ushaka. Tasoni. Soni se nineyeho. Utangiye kuzana amazina toki muri iki kizame. Ayo nandi manota atanakuvuye. Ko nahuye n'ibibazo. Uje wiyubaha. Tasoni. Saka ubu ndiyubahutse kuruje kuri kwiyubahuka. Utibahuka se. Ufite kibazo. Umuntu uri mu kizame ca peme no kuza kuvuga ibyo bintu. Tasoni. Tugende Mukamuso.
Asoni tugende igenda imbere tugende. Turiya modoka imanza itambuke. Ndi gukatuza hehe wogiye imbere mukamuso? Ibi ni ibiki we? Ngenda byo nkate ngo ngende iki ni gitangaza. Ubonye nkase? Ibi ni bikira. None kuja kuzunguza inova rubishana hehe? Hagarara nkwereke. Ngaho nimbyana kuri kwimana. Akamukamuso. Murinda kwigisha gutwara imodoka. Ndanyigishije siyobe ko ari wanyigishije. Njera kwigisha gufata bureke gucyo mukamuso. Ariko se bureke nyifasha. Uza gusimbiza umuntu uzi gutwara mugoro utwite inda yativa muri kuri kwimana. Ariko uri kwiyeza pe uri gushakira kandi aya nandi mana satana nakuvamo pe. Ni kuri kwimana. Bureke gucugushije wenyine ko nje ndi hano. Hanyuma wowe uri kuncugusa se kubera iki? Njyewe ko naje mu kazi naje gucuguswa. Tasoni. Uzo twara nk'umutu wize. Kurimo pe. Subira inyuma hara twatuvuye kwereke. Sureke. Umugabo agira amati kunka y'abagore. Ako mukamuzo ufite kibazo. Wo twaye wokoze ibyo ndi kukwereka ibintu by'amagambo kabireka. Nase ndi gukora iko ko natari gutwara. Kuri kureba muri kamera. Nase ngo tagombwe ngo nitsubise imodoka inyuma. None ko uri hamati ko n'amagambo. Agarara mukamuso. Rero kandi kubwire mukamuso agasuzuro kawe tikarakora. Tikarakora se bwo wowe umuntu uri gutwara abari kureba muri kamera cyangwa izi mirwaye sico zibereyeho. Nico zibereye ariko ntagorwe ngo nindebe ngenda gutwara inyuma. None igira gutwara imodoka itagira kamera bizagenda gute? None mugende kugira umugisha gutwara irimo kamera. Uzahora n'uwo mugisha se? Ariko sekara won koresha ikizame imodoka ihari. None nje uwo mugisha ko nshaka gufata ngata nguhindura mwaka mukamuso ngata nkura amandi manota kandi yubusa. Nayubusa nyine urakoze. Shukanya. Kandi reka kubwira karo. Ubu se shatse ngo kumwe mudafite amategeko bahanara. Yahe mukamuso. Senko ubusanze nari kodinze ibintu byose basanga. Tuzi kuri coding uceceka tasone. Kakubwiye mukamuso. Nimba ari ikintu ugomba kwirinda muri iki gihugu no kuri coding umuntu utabifitiye uburenganzira. Kubera ko mukora ubwo burenganzira ni nje ufite rega nje utanga uburenganzira bwo kuyanguje kuri coding abandi bantu. Wivuga ngo utanga uburenganzira kuko no kuri coding rega ntaguri hejuru y'amategeko. Maze ukabijana hehe mukamuso? Na president arafunga. Ukabijana hehe? Ukumva. Kabijana he? Ibyo wari coding byose ubijana kuri polisi kandi ninje bikure ibintu byose ibimenyetso ninje binyura mu mako kabisuzuma. Kareba kwa byo cyangwa atari byo. Nundi no utambisiba. Nijwe n'ubusa. Korera wagoye akazi ariko yabuze icyo gwa. Ko warabaroze we. Wagoye akazi muhaye. Ariko mukamusori nakubwiye ngo nje ko sinakoze ntakwa n'ijye ubusa. Nakoze kwirihe ko nawe nje mbona ntacyo. Ako mukamusori amashoro nabyukaga ngenda buri mu gitondo. Oya ngo nikorera ubusa. Amapeti ngana yakoreye niyo mpamvu nanje unsuzugura. Koresha amapeti yanje nanje nkubahuka. Ariko nanje se ko ega dufite duhurira. Kandi byo kuziri kunkanga nguru umuyobozi nguru mu kinguri igiki cyo ntazi ujugera mu rugo nanje unyubahe. Akuzi n'ikindi mukamuso. Wate. Ndabona ibintu utabishaka ku neza. Reka tubikore ku nabi noneho. Ariko sinabiye karaguye kugwana none. Tukomeje kuntesha umwanya mukamuso ntasone. Rero nawe sinzi kibazo. Urakora ibyo ndi kukubwira cyangwa none ngo turitso mutwe kumenda. Ko se nanze kora ibintu kumbwira karo. Tuza ureka amagambo ukora ibintu kubwira cyangwa nje none kurase kwisha. Ngira ibyo nkora nyine mbikora kiri kare n'amasaha dolari kugenda. Tongera kuntesha umutwe. Tiwongere kuntesha umutwe tasone. Basi imodoka tugenda imbere. Ureka ngoro ibintu by'imikino byarangiye. Tasone imikino iri henje uri kubona naje nje gukina. Hagarara aho ngaho kugira hagarare. Ako mukamuso. Ufite ikihe kibazo koko? Ahubwo se ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? Nyine wowe ufite ikihe kibazo? Kuko kumva ibintu byo ndi kukubwira. Nimba ukeneye kunyica niba arabigambiriye ukaba ugize amahirwe ukabona ubaye mu polisi ndasunyica. Kumva ibintu byo kuza gutesha umuntu umutwe. Nasubo urantesha umutwe gazajyari. Ako mukamuso. Twashakanye n'umukobwa witonda. Uri imfura abantu bose bagutangira ubuhamya wahinduwe n'iki koko? Ahubwo wahinduwe n'iki wowe? Amapeti angahe baguhaye mu minsi ibiri araguhinduye bagiwe imiro twari uhaye. Hanyuma ayo mapeti. Hanyuma ayo mapeti ko nakoreye kayaruhira kucyuda cyako ibanka abandi mukamuso. Uzi department kuri mukamuso. Uzi ko mfata abapolisi 500 bandi munsi. Banyubanta muka bakaja banterera amasari yuti. Haguterera ariko mu ruguru umugabo wanje. None aha turi mu rugo se cyaturi mu kazi. Turi mu kazi ariko sibira umupfukamira. Akagore bikigiye upfukamira. Akagore bikigiye muragoranye pe. Umuntu ushaka kwa umugabo wawe ngo muri mu kazi. Sinagusuzuguye karo ariko wishaka ko kubera nkabo bantu bakungirije. Kuko muri mu kazi none se njende mu kazi. Ni mudashaka kunywa rero nkaho turi mu kazi mukamuso. Ibyo bintu byo kuyubaho kuje ubikorera mu rugo ahangaha mu kazi uri munsi y'amategeko. Bivuga gutyo ko no mu rugo sinkubahoka ahubwo nuko utaja wiyubaha nawe. None wokwemeye kuri munsi y'amategeko. Sinabihakanye. Ahubwo uri hejuru yayo uri kumfasha iki? Ako mukamuso muri bawe umuntu uri gushoboza umupolisi gutyo.
Sikushari gifungirwa n'amategeko. Zuko saka gukorera dosiye bakakushana muri maboso bakagukubita neza bakakumutsa. Tahoda. Nkiyo dosiye ubwo yo bivuga iki kandi? Bakakwasuzwe mu polisi. Ariko so nago ushize mu gaciro nagusuzugura. Utonsuzugura mukamuso. Umwanya tumasanga wose abantu bantegereje bose bakeneye koresha perime ariko reba amasaha tumaze ko uri kunshogoza mukamuso. Sekaye magambo yose uri kuvugira ubutaka perime nanje. Jewe nemere indo yiguheza. Erega mukanyereka uzutaho. Genda koresha ibintu utakoreye. No gusaba ibijyo. Sinahuye ngo ya imperezida ntakoze. Ngira ibyo nkora mbikora imperezida. Kona kuya ngugende wogiye. Kona kuya ngusubira inyuma wogiye. Sa magambo uri gutera bikindi. Ntungare hano. Suguru bundi ufite kiya kibazo. Ngira ibyo nkora mbikora. Akoze niki ni mukamuso. Niki. Soka gato hano kwereke. Akoze niki ni mukamuso. Igiki. Tamaze kubona 0 perime urayirase. Karontuka shunta na hibiki. Ako mukamuso.